Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu ibinkulu indaba laphana ejozini. Ukhuzani mfoka mpongose laphana wengane zakwethu ujabulisa abantu laphana wengane zakwethu kwagcwala inkundla kwaba nje kumcimbi omkhulu okade kuyijozini Maskande Festival. Ekade usendaweni yokuthiwa kusezibukweni laphana wengane zakwethu. Thina ngaloku ukukhuluma kakhulu nje sizokulethela laphana iclip ukhuzani lapho khona akade ebonga khona ubaba umeya ebonga nabalandeli bomculo ukuthi uyafisa ukuthi lo mcimbi uphinde ubuye laphana ejozini. Thina ngaleko ukukhuluma kakhulu sizokulandela iclip uzwe ukhuzani ezibongela yena mathupha. Ngiyacela ukuthi uma umusha wenza okulungile ucinezela subscribe cinze nebell ukuze uzothola ngibonga kwesikwenzelo umkhadlu wala ejozini. Sicela behlezi bekwenza minyaka yonke ngoba ngiyawuthanda uMaskande akithi. Ukude weThekwini uthi lokho kuMaskande kodwa abantu balelethela abacula kusho ukuthi umkhadlu uyanakekela. Ake tshaye izandla shayela kwaMeya. Number 1. Awudlali ngoba ugcina